Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 isi ituwe n'abaturage barenga miliyari 8 na miliyoni 300. Muri aba baturage umubare munini ukomeje kwimukira mu mijyi, bigatuma imijyi myinshi ku isi ikomeza kwaguka no kugira abaturage benshi. Mu gihe umubare w'abatuye isi ukomeje kwiyongera, imijyi iragenda iba ahantu h'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Niho usanga ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, ubukungu, ikoranabuhanga, uburezi, imirimo ndetse n'imibereho y'abaturage bihurira. Iyo umujyi ugenda waguka, akenshi ukurura abantu benshi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Abantu bimukira mu mijyi bashaka akazi, ubucuruzi, amashuri, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'andi mahirwe yo guteza imbere imibereho yabo. Raporo ya World Population Review yo mu mwaka w'ibihumbi 2026 igaragaza ko imijyi yo muri Aziya ariyo yiganje cyane ku rutonde rw'imijyi ituwe n'abantu benshi ku isi. Ariko kandi Afrika nayo igaragara kuri uru rutonde. Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Kano yo muri Nigeria ni imijyi ibiri yo muri Afrika yagaragaye mu mijyi 10 ya mbere. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe buri mujyi uko ukurikirana, umubare w'abaturage bawutuye ndetse n'uruhare ugira mu bukungu, ubucuruzi, politiki, ikoranabuhanga n'umuco by'igihugu cyawo. Ikindi kintu cyihariye turibandaho ni ukuza kwa Kano ku rutonde. Kuba uyu mujyi wo mu majyaruguru ya Nigeria ugeze mu mijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi, bigaragaza uburyo abaturage n'imijyi byo muri Afrika bikomeje kwaguka. Ikaze kuri PK Media Panel. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, like na share kuko ni umusanzu ukomeye urabutanze. Ku mwanya wa mbere hari umujyi wa Shanghai. Umujyi uza ku mwanya wa mbere ni Shanghai, umujyi wo mu Bushinwa. Shanghai ni umujyi wo ku nkombe z'inyanja kandi ni umwe mu mijyi ikomeye cyane mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubukungu ku isi. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Shanghai ituwe n'abantu barenga miliyoni 24 n'ibihumbi 700, ni ukuvuga barenga miliyoni 24 n'ibice 7. Uyu mubare munini w'abaturage ujyana n'uruhare rukomeye Shanghai ifite mu bukungu bw'Ubushinwa. Shanghai ni umujyi w'ingenzi cyane ku gihugu. Ibikorwa by'ubucuruzi, ubwikorezi n'ishoramari bikorerwa muri uyu mujyi bigira uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu. Raporo ivuga ko Shanghai igira uruhare rugera hafi kuri 30% by'ubukungu bw'igihugu cy'Ubushinwa. Ibi bituma Shanghai itaba gusa umujyi utuwe n'abantu benshi, ahubwo ikaba n'ihuriro rikomeye ry'ibikorwa by'ubukungu. Kuba iri ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira abaturage benshi bigaragaza n'uburyo imijyi minini yo muri Aziya ikomeje kugira uruhare runini mu iterambere ry'isi. Ku mwanya wa kabiri hari Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Delhi ni umwe mu mijyi ituwe n'abantu benshi ku isi. Raporo ya World Population Review igaragaza ko uyu mujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 23 n'ibice 3. Delhi ifite akamaro gakomeye cyane mu miyoborere y'Ubuhinde. Ni ihuriro ry'ibikorwa bya politike, ubuyobozi ndetse n'ubukungu bw'igihugu. Kuba ari umurwa mukuru bituma habera ibikorwa byinshi bya guverinoma n'izindi nzego z'igihugu. Ariko ikindi kintu gikomeye gituma Delhi igira abaturage benshi ni ukwiyongera kw'abaturage ku buryo bwihuse. Abantu benshi baturuka mu bice bitandukanye by'Ubuhinde bakimukira i Delhi bashaka akazi, ubucuruzi n'andi mahirwe. Uko abantu bagenda bimukira muri uyu mujyi niko nawe ugenda waguka. Ibi bituma Delhi iba umwe mu mijyi iri gukura vuba cyane ku isi. Nubwo umubare munini w'abaturage ushobora gutera imbogamizi mu bijyanye n'imiturire, ubwikorezi n'izindi serivisi, Delhi ikomeje kuba ihuriro rikomeye ry'ubukungu n'iterambere ry'Ubuhinde. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa ni umwe mu mijyi minini cyane muri Afrika kandi ni umwe mu mijyi iri kwaguka ku muvuduko ukomeye. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Kinshasa ituwe n'abantu barenga miliyoni 21 n'ibice 8. Uyu mubare utuma Kinshasa iba umwe mu mijyi ituwe n'abantu benshi cyane muri Afrika ndetse no ku rwego rw'isi. Kinshasa ni ihuriro rya politike, ubukungu n'umuco bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kandi umwe mu mijyi y'ingenzi mu bucuruzi bwo muri Afrika yo hagati.
Abaturage benshi ba Kinshasa ndetse n'ubwiyongere bukomeye bw'umujyi bigaragaza impinduka Afurika iri kunyuramo mu bijyanye n'imiturire n'iterambere ry'imijyi. Mu gihe abantu benshi bakomeje kwimukira mu mijyi bashaka akazi n'ubuzima bwiza, imijyi nka Kinshasa ikomeza kwaguka. Kuba Kinshasa iri mu mijyi 3 ya mbere ituwe n'abantu benshi ku isi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko imijyi yo muri Afurika nayo ikomeje kugira umwanya ukomeye mu mibare y'abaturage ku isi. Ku mwanya wa 4 hari Mumbai, umujyi wo mu Buhinde. Umujyi wo mu Buhinde. Mumbai ni ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi n'imari y'igihugu cy'Ubuhinde. Uyu mujyi uherereye ku nkombe z'inyanja ya Arabian Sea kandi niho hari icyicaro cy'ibigo byinshi bikomeye ndetse n'inzego z'imari zo mu Buhinde. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Mumbai ituwe n'abantu barenga miliyoni 21.7. Usibye kuba ari umujyi w'ubucuruzi n'imari, Mumbai izwi cyane kubera uruganda rwa sinema rwa Bollywood. Bollywood ni rimwe mu mashami akomeye ya sinema ku isi kandi rifite uruhare rukomeye mu muco w'Ubuhinde. Bityo rero Mumbai ikagira akamaro mu bukungu ndetse no mu bijyanye n'umuco n'imyidagaduro. Kuba abaturage bagera kuri miliyoni 21.7 cyangwa bakarenga batuye muri uyu mujyi bigaragaza ubunini bwawo n'akamaro kawo mu gihugu. Mumbai ni umwe mu mijyi ikomeje gukurura abantu benshi bashaka akazi n'amahirwe y'ubucuruzi. Ku mwanya wa 5 hari Beijing, umurwa mukuru w'Ubushinwa. Beijing ni umwe mu mijyi ikomeye ku isi mu bijyanye na politiki, ubukungu, ikoranabuhanga n'uburezi. Niho hari icyicaro cya guverinoma y'Ubushinwa ndetse n'inzego nkuru z'igihugu. Ni naho hari ambasade z'ibihugu bitandukanye bihagarariye ibihugu byazo mu Bushinwa. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Beijing ituwe n'abantu barenga miliyoni 21.5. Kuba ari umurwa mukuru bituma Beijing igira uruhare rukomeye mu miyoborere y'igihugu ndetse no mu igenamigambi ry'iterambere. Beijing ni umujyi kandi ni ihuriro rikomeye ry'ikoranabuhanga n'uburezi. Nubwo Beijing ihura n'ibibazo bijyanye n'ubwinshi bw'abaturage ndetse n'umwanda utera ibibazo by'ikirere, iracyari umwe mu mijyi ikomeye cyane ku isi. Uruhare rwayo mu bukungu, ikoranabuhanga n'uburezi rukomeza gutuma iba ingenzi ku Bushinwa no ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 6 hari Karachi, umujyi munini kurusha indi muri Pakistan. Karachi ni umwe mu mijyi ituwe n'abantu benshi ku isi kandi ni ihuriro rikomeye ry'ubukungu muri Aziya y'Amajyepfo. Uyu mujyi uherereye ku nkombe z'inyanja ya Arabian Sea. Ni ihuriro ry'ubucuruzi, inganda n'imari muri Pakistan. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Karachi ituwe n'abantu barenga miliyoni 21.2. Ikindi gituma Karachi iba ingenzi cyane ni icyambu cyayo. Icyambu cya Karachi ni kimwe mu byambu bikora cyane muri Pakistan kandi gifite uruhare mu gutwara no guhererekanya ibicuruzwa. Ibi bituma uyu mujyi ugira uruhare rukomeye mu bucuruzi bw'igihugu ndetse no mu bikorwa by'ubukungu bihuzwa n'ibindi bihugu. Kuba Karachi iri mu mijyi ituwe n'abantu benshi cyane ku isi bigaragaza uruhare rw'inyanja y'ubucuruzi mu gukurura abaturage n'ibikorwa by'ubukungu. Ku mwanya wa 7 hari Shenzhen, umujyi wo mu Bushinwa. Shenzhen iri mu majyepfo y'Ubushinwa hafi ya Hong Kong. Ni umwe mu mijyi y'Ubushinwa wateye imbere ku muvuduko ukomeye cyane. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Shenzhen ituwe n'abantu barenga miliyoni 20.6. Ariko amateka y'uyu mujyi aratangaje. Mu myaka ya za 1980, guverinoma y'Ubushinwa yafashe icyemezo cyo kuwugira agace k'iterambere ry'ubukungu. Kuva icyo gihe, Shenzhen yagiye ihinduka umujyi ukomeye cyane mu ikoranabuhanga no mu nganda. Uyu munsi ni umwe mu masangano y'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Ni naho hari icyicaro cy'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga byo mu Bushinwa birimo Huawei na Tencent. Inkuru ya Shenzhen igaragaza uburyo igenamigambi ry'ubukungu n'ishoramari bishobora guhindura umujyi muto ukaba ihuriro rikomeye ry'ubukungu n'ikoranabuhanga. Ku mwanya wa 8 hari Guangzhou,
Guangzhou ni umujyi uherereye mu ntara ya Guangdong mu majyepfo y'Ubushinwa. Guangzhou ni ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'ibindi bice by'isi. Raporo ya World Population Review igaragaza ko uyu mujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 18.5. Guangzhou izwi cyane kubera ibikorwa by'ubucuruzi mpuzamahanga. Kimwe mu bikorwa bizwi cyane bibera muri uyu mujyi ni imurikagurisha rya Canton Fair. Canton Fair ni rimwe mu mamurikagurisha manini y'ubucuruzi ku isi. Rihuza abacuruzi, abashoramari n'ibigo bitandukanye baturuka mu bihugu byinshi. Ibi bituma Guangzhou igira uruhare runini mu guhuza Ubushinwa n'isoko mpuzamahanga. Kuba abaturage bagera kuri miliyoni 18.5 batuye muri uyu mujyi bigaragaza ubunini bwawo ndetse n'akamaro kawo mu bukungu bw'Ubushinwa. Ku mwanya wa 9 hari Kano, umujyi wo mu majyaruguru ya Nigeria. Kano ni umwe mu mijyi minini cyane muri Afurika kandi ni umujyi w'ingenzi mu bucuruzi bwo mu majyaruguru ya Nigeria. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Kano ituwe n'abantu barenga miliyoni 17. Kano kandi ni umwe mu mijyi ya kera cyane yo muri Afurika y'Uburengerazuba. Mu mateka yayo, uyu mujyi wagize uruhare rukomeye mu bucuruzi, inganda n'umuco byo mu majyaruguru ya Nigeria. Kano yagiye ibihuriro ry'ubucuruzi hagati y'amajyaruguru ya Nigeria n'ibihugu biyikikije. Uruhare rwayo mu bucuruzi rwagize uruhare mu gutuma umujyi ukomeza kwaguka no gukurura abaturage benshi. Ikintu cyihariye ni uko Kano yari isanzwe ifite abaturage benshi no mu myaka yashize. Mu ibarura ry'abaturage rya Nigeria ryo mu mwaka wa 2006, Kano yari imaze kuba umujyi wari utuwe n'abantu benshi kurusha indi mijyi yo muri Nigeria. Kuba none higaragara mu mijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi ni ikimenyetso cy'ubwiyongere bw'abaturage ndetse no kwaguka k'umujyi. Ibi kandi bigaragaza uruhare Afurika igenda igira mu kuzamuka kw'imijyi minini ku isi. Kano ntabwo ari umujyi ufite abaturage benshi gusa, ni ihuriro ry'ubucuruzi, inganda n'umuco mu majyaruguru ya Nigeria. Ku mwanya wa 10 hari Chengdu, umujyi wo mu Bushinwa. Chengdu ni umujyi wa 5 wo mu Bushinwa ugaragara muri uru rutonde rw'imijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi mu mwaka wa 2026. Raporo ya World Population Review igaragaza ko Chengdu ituwe n'abantu barenga miliyoni 15.8. Chengdu izwiho guhuza umuco w'Ubushinwa wa kera n'imibereho igezweho. Uyu mujyi kandi uzwi kubera ibinyabuzima n'ibimera byihariye biboneka muri ako karere. Ibi byatumye Chengdu iba hamwe mu hantu hasurwa cyane mu Bushinwa. Ariko Chengdu ntabwo ishingiye ku bukerarugendo gusa. Mu myaka yashize, uyu mujyi wabaye ihuriro rikomeye mu ikoranabuhanga, ubushakashatsi no guhanga udushya. Abashoramari n'ibigo bitandukanye, haba mu Bushinwa ndetse no mu mahanga, bakomeje kwerekeza ibikorwa byabo muri Chengdu. Ibi byafashije uyu mujyi gukomeza kugira uruhare runini mu bukungu bw'Ubushinwa. Kuba Chengdu iri mu mijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi bigaragaza uburyo imijyi yo mu Bushinwa ikomeje kwaguka no kugira uruhare mu bukungu mpuzamahanga. Iyo urebye uru rutonde muri rusange, ikintu cya mbere uhita ubona ni uko imijyi yo muri Aziya yiganje cyane. Mu mijyi 10 iri kuri uru rutonde, 5 yose ni iyo mu Bushinwa. Iyo ni Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou na Chengdu. Ubuhinde nabwo bufite imijyi 2, ariyo Delhi na Mumbai. Pakistan ifite Karachi, naho Afrika ikagaragaza Kinshasa na Kano. Ibi bigaragaza ko Aziya ikomeje kuba umugabane uri mu mijyi minini cyane ku isi. Ariko kuba Kinshasa na Kano bigaragara muri uru rutonde nabyo bifite icyo bisobanuye. Afrika ni umugabane uri kubona ubwiyongere bukomeye bw'abaturage kandi abantu benshi bakomeje kwimukira mu mijyi. Uko abaturage biyongera niko hakenerwa amazu menshi, imihanda, amashuri, ibitaro, amazi, amashanyarazi, imirimo ndetse n'izindi serivisi. Ibi bishobora gutuma imijyi ikomeza kugira uruhare runini mu iterambere ry'ibihugu. Ku rundi ruhande, ubwinshi bw'abaturage bushobora no guteza ibibazo iyo iterambere ry'imijyi ritajyana n'umubare w'abaturage. Imijyi minini ishobora guhura n'ibibazo by'ubwikorezi, ubucucike, imiturire,
umwanda, ihumana ry'ikirere ndetse no kubura serivisi zihagije. Beijing urugero ivugwa muri raporo nk'umujyi uhura n'ibibazo by'ubwinshi bw'abaturage ndetse n'umwanda w'ikirere. Ibi bitwereka ko kugira umujyi munini atari byo byonyine bihagije. Ikibazo gikomeye ni ukumenya uko umujyi wakira abaturage benshi, ugatanga serivisi zikenewe kandi ugakomeza gutera imbere. Kugaragara kwa Kinshasa na Kano ku rutonde rw'imijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi ni ikintu gikwiye kwitabwaho. Kinshasa ni umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ni ihuriro rya politiki, ubukungu n'umuco. Kano nayo ni ihuriro ry'ubucuruzi n'inganda mu majyaruguru ya Nigeria. Iyi mijyi yombi igaragaza uburyo imijyi yo muri Afurika ikomeje kwaguka. Mu gihe abaturage benshi bimukira mu mijyi, ubukungu bw'imijyi bushobora gukomeza kwiyongera. Ariko ibi bisaba igenamigambi ryiza. Imijyi ikeneye gutegura ahantu ho gutura, imihanda, ubwikorezi rusange, amashuri, ibitaro n'izindi serivisi. Ni ngombwa kandi ko habaho imirimo ihagije kugira ngo abaturage benshi bashobore kubona imibereho ibafasha gutera imbere. Iyo ibi bitabaye, umubare munini w'abaturage ushobora gutuma ibibazo by'imibereho byiyongera. Niyo mpamvu ubwiyongere bw'imijyi bugomba kujyana n'iterambere rirambye. Raporo ya World Population Review yo mu mwaka w'ibihumbi 2026 iduha ishusho y'uko imijyi ikomeje kuba ingenzi mu mibereho y'abantu ku isi. Shanghai niwo mujyi uza ku mwanya wa mbere ukurikijwe na Delhi, Kinshasa, Mumbai, Beijing, Karachi, Shenzhen, Guangzhou, Kano na Chengdu. Imibare igaragaza ko buri umwe muri iyi mijyi ifite abaturage babarirwa muri za miliyoni. Ariko ikirenze imibare y'abaturage, buri mujyi ufite uruhare rwihariye mu bukungu n'imibereho y'igihugu cyawo. Shanghai ni ihuriro ry'ubucuruzi n'ubukungu. Delhi ni ihuriro rya politike n'ubuyobozi bw'Ubuhinde. Kinshasa ni ihuriro rya politike, ubukungu n'umuco bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mumbai ni ihuriro ry'imari, ubucuruzi na sinema. Beijing ni ihuriro rya guverinoma, politike, ikoranabuhanga n'uburezi bw'Ubushinwa. Karachi ni ihuriro ry'ubucuruzi, inganda n'imari muri Pakistan. Shenzhen ni umujyi w'ikoranabuhanga n'inganda. Guangzhou ni ihuriro ry'ubucuruzi mpuzamahanga. Kano ni ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi n'inganda mu majyaruguru ya Nigeria. Naho Chengdu ikaba yarabaye ihuriro ry'ikoranabuhanga, ubushakashatsi n'udushya. Uru rutonde rero ntirutwereka gusa imijyi ifite abaturage benshi, rudufasha no gusobanukirwa aho ibikorwa by'ubukungu n'iterambere ry'isi bigenda byerekeza. Mu gihe isi ikomeza kugira abaturage benshi kandi abantu benshi bagakomeza kwimukira mu mijyi, imijyi minini izakomeza kugira uruhare runini mu hazaza h'ubukungu n'imibereho y'abantu. Kandi ku mugabane wa Afurika, imijyi nka Kinshasa na Kano itanga ikimenyetso cy'uko uyu mugabane nawe uri mu mpinduka zikomeye z'imijyi n'abaturage. Muri make, umujyi munini ushobora kuba ikimenyetso cy'iterambere, ariko kugira ngo iryo terambere rirusheho kugira akamaro, ni ngombwa ko rijyana n'imiturire myiza, imirimo, ubwikorezi, uburezi, ubuzima ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikenewe n'abaturage. Iyo ibyo byose bihari, umujyi ntuba gusa ahantu abantu benshi batuye, hahinduka ihuriro ry'amahirwe, udushya n'iterambere ry'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Mbere yo gusoza iki cyegeranyo, reka tuvuge no ku mujyi mwiza wihariye ukomeje kwaguka no kugira uruhare runini mu iterambere no kubaka amateka yihariye ku isi. Umujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Kigali ni umujyi ufite umwihariko ukomeye mu Rwanda. Ni ihuriro ry'ibikorwa byinshi by'igihugu birimo ubucuruzi, ubukungu, imiyoborere, ikoranabuhanga ndetse n'ubukerarugendo. Mu myaka ishize, Kigali yagiye yaguka ku buryo bugaragara. Uko umujyi wagendaga waguka, niko n'abaturage bawutuye bagendaga biyongera.
Amakuru aturuka mu ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 agaragaza ko umujyi wa Kigali wari utuwe n'abantu 1,745,555. Uwo mubare wari ugize hafi 13% by'abaturage bose b'u Rwanda icyo gihe. Muri abo baturage abarenga 1,000,000 ni ukuvuga 1,517,168 bari batuye mu duce tw'umujyi. Ibi bigaragaza ko Kigali ari ahantu abantu benshi batuye mu buryo bw'umujyi ugereranyije n'ahandi mu Rwanda. Kigali igizwe n'uturere dutatu: Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Muri utu turere Gasabo niyo yari ifite abaturage benshi mu ibarura ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022, aho yari ifite abantu 879,505. Kicukiro yari ifite abantu 491,731. Naho Nyarugenge ikagira abantu 374,319. Iyo urebye uko Kigali iteye usanga ari umujyi ugenda waguka mu mpande zitandukanye. Hari ahantu hagiye hubakwa amazu mashya, imihanda mishya, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigenewe abaturage. Kigali kandi ni ihuriro ry'ubucuruzi mu Rwanda. Abantu baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu baza muri uyu mujyi bashaka akazi, gukora ubucuruzi, kwiga cyangwa kubona serivisi zitandukanye. Ni naho hari ibigo byinshi bikomeye by'igihugu, ibigo by'imari, amahoteli, ibikorwa by'ubukerarugendo ndetse n'ibigo mpuzamahanga bikorera mu Rwanda. Ikindi kigaragaza umwihariko wa Kigali ni uko ari umujyi wiganjemo ibikorwa by'umujyi kurusha ahandi mu gihugu. Ibarura ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryagaragaje ko 86.9% by'abaturage b'umujyi wa Kigali bari batuye mu duce tw'imijyi, mu gihe 13.1% bari batuye mu duce tw'icyaro cyangwa mu nkengero z'umujyi. Ibi bituma Kigali iba umujyi wihariye mu Rwanda kuko ubuzima bw'abaturage benshi bawutuye bushingiye ku bikorwa by'imijyi, ubucuruzi, imirimo n'izindi serivisi. Ariko kuba Kigali ikomeje kwaguka kandi abaturage bakiyongera bisaba ko ibikorwa remezo na serivisi nabyo bikomeza gutera imbere. Umujyi ukura ukeneye imihanda ihagije, ubwikorezi bworohereza abaturage, amazi, amashanyarazi, amashuri, ibitaro, amazu ndetse n'ahantu ho gukorera ubucuruzi. Niyo mpamvu iterambere rya Kigali ridakwiye kurebwa gusa ku nyubako ndende cyangwa imihanda mishya. Rigomba no kurebwa ku buryo abaturage babona serivisi nziza kandi bakagira ubuzima bwiza. Kigali kandi ifite umwanya ukomeye mu bukerarugendo bw'u Rwanda. Umujyi wakira abantu baturuka mu bihugu bitandukanye baba baje mu nama, mu bucuruzi, mu bukerarugendo cyangwa mu zindi gahunda. Ibi bituma Kigali igira uruhare mu kumenyekanisha u Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Nubwo Kigali itari mu mijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi, muri raporo twagarutseho ubwinshi bw'abaturage bayo n'uburyo ikomeje kwaguka bitanga ishusho y'icyerekezo cy'imijyi yo muri Afurika. Iyo tuyigereranyije na Kinshasa cyangwa Kano, imibare yayo iracyari mito cyane. Ariko ibyo ntibikuraho uruhare runini Kigali ifite mu bukungu n'imibereho y'u Rwanda. Ahubwo Kigali ni urugero rw'umujyi wo muri Afurika uri kugerageza guhuza ubwiyongere bw'abaturage n'igenamigambi ry'umujyi. Ikibazo gikomeye mu myaka iri imbere kizaba ari ukureba niba Kigali izakomeza kwaguka mu buryo bituma abaturage benshi babona imirimo, serivisi n'imiturire iboneye. Kigali rero ntabwo ari umurwa mukuru gusa. Ni umutima w'ibikorwa byinshi by'u Rwanda, kandi uko ukomeza gutera imbere bizagira uruhare runini mu cyerekezo cy'ubukungu n'imibereho y'igihugu. Iyo turebye ku hazaza, birashoboka ko Kigali izakomeza kuba umwe mu mijyi ikomeye kandi ikura vuba mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Kandi uko abaturage bazakomeza kwiyongera, niko hazakomeza gukenerwa igenamigambi rirambye kugira ngo umujyi ukure neza kandi ugire uruhare mu kuzamura imibereho y'abawutuye. Muri make, Kigali ni umujyi uri mu rugendo rw'iterambere. Ubwinshi bw'abaturage, ibikorwa by'ubukungu ndetse n'ikorwa ry'ibikorwa remezo byose bigaragaza ko umujyi ukomeje kugira uruhare rukomeye mu Rwanda.
kandi nubwo utari ku rutonde rw'imijyi 10 ituwe n'abantu benshi ku isi, Kigali ni umwe mu mijyi nyafurika ikwiye gukurikiranwa, cyane cyane urebye uburyo abaturage bawo n'ibikorwa byawo bikomeje kwiyongera. Undi mwihariko umujyi wa Kigali ufite ni umujyi ufite isuku kandi ukeye ku isi. Ibi kugira ngo bigerweho bishingiye ku miyoborere myiza iri mu Rwanda ndetse n'imyumvire y'abaturage yahindutse. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro, ndagusaba gukanda subscribe, like na share kuri PK Media Panel kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru agezweho n'ibiganiro. Imana ibarinde.